Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, setaja para alim, para ulama, sesangat abdina muljaaki utamaipun salerana si mulja ajunan Ki Haji Abdullah Mujahid, pengasuh pondok pesantren Muncik Tengah. Ajunan salerana si mulja Ki Haji Syamlan Abdullah, sarang ajunan seteja para masyayikh utamaipun cukan sahibul karamah wal fadilah, yakni sahibul hajah, pengasuh pondok pesantren Nurul Ijtihad, sesangat abdina amul jaaki engki kadinto salerana Kiai Haji Hamdan laras engki. Bapak Kepala Desa Gilang apa Gilang? Oh maturan Gilang neka modern lagi Gilang. Sarang seteja aparat atau ajajaran lepon pakun kelepon selaju lagi. Kita ada pilihan. Oh engki. Ajunan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Abdina aduaki ajunan Bapak sareng Ibu mantir lanjara rezekina Pak. Manter kembangga usahana, manter banyak apa sena, Bu, manter banyak apa sena Bu, amin, burle bese itu kiba, pokon urusan bese mertum, engki gie, ada banget tak bisa sekolah, ada banget tak bisa mohon, tak bisa banget tak bisa kuliah, tak bisa alake, tak bisa bini, pas napa saya kabonde? Terop usaha bes, panggung usaha bes, sound system usaha bes, kiai, boh, ongguan yang kita beri kok kena. Sallu ala Nabi Muhammad. Maafi fulus mampus. Allah, alhamdulillah. Tantretan saya mulia Allah Subhanahu wa taala. Acara saat hari mangkin kali itu ingin itu hafla intihan, hafla ikhtibar, keangkui tasyakuran wa tawassulan wa tabarrukan. Tasyakuran abdina ban ajunan nyokoren, nak foto abdina ban ajunan si ampun alaksanaki ujian-ujian atau pendidikan lembaga pendidikan Nurul Ijtihad agar supaya ilmu si ampun dikaoleh jadi ilmu si manfaat. Contohnya mana tasyakuran islamatin madrasahnya kak disainggi kita tingkat berarti sombongan gini toreh sombongan peraja insyaallah tahun datang bisa tingkat amin. Mun sampai wali murid sebanyak gati kento sejutaan lumayan gitu Pak. Tadi segelem toreh sampean ijazah ban Kulan di selawat ni kau Allah manti luar biasa. Gempang bese, esare gempang tak esare bakun
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tajlubu bihal amwal wal fulus wal malbus wal mat'um bi'adadin nafas wan nufus wa ala alihi washabihi wasallim. Nika gula malam-malam nika pada 20 tahun ya malaki gula. Lambat gula namoi ke salah situng embah jompok nika. Siang sekitar pukul 11 ke pukul 12. Banyak orang ya ada ente lemagat. Ternyata pada rengamis cing mancing orang tak ada uning. Yen tari benten gula pakon muntut tibi ke kapeng. Bah muntut tibi obong bah. Ongkuan engki bah muntut. Akhirnya gula bayar tekuk bau pas ada bu. Ban kok everina selawat ya. Insyaallah murah rezekin kepang. Amin. Langsung ijazah nikah. Cekak sampai makin. Alhamdulillah. Mun jandreng bere kocak selawat fulus. Makanya ternyata abuk teh Pak. Kuli ini sehari Pak juta 6 juta kadang. Nyaring munceng. Anampian saya kesengunceng. Sallu ala Nabi Muhammad goring. Tak kira sesuai profesi masing-masing. Si atani paringi lancar tani. Si ategang paringi lancar tegangan barokahna solawat. Tadak mal amalan saya paringi Gusti Allah. Saya lebih hebat tempom solawat. Solawat kento kelebihan. Nah, baca KMA saos bila saos kalau bencara katibana pak saos. Kelak pada solawatan tapi tak mahlul qiyam mengki Ustaz. Dirubah tahun depan harus mahlul qiyam. Kula nikah ahli solawat insyaallah. Jompok kula mau masjid nikah hampir tiap hari. Kalau bulan Maulud itu tiap hari Pak. Kula tibi senyapoi. Inki ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Coba ya Nabi Allah salam alaika ya Habib Allah salawat bila pon paji lahir datunya putrane sambian gak lagi tore pas pekus mun akabanya mana kus pekus tatnya mana tat mun apa ane ngaki gelek sanadin meto dul siam kenganan Alfondu Alfarisi bin Sanadin ada anak modern milenial 2002 lekor apaan tahun lamba bocor tak hanya terus bencek kocak thank you ayuh sinasbahu kewajib nereng tua ke anak mun lali anak bagus nyamanah nih kasih pertama sopaja mulja idalem odina karena nyamanah bakal tatidu ana ya Nabi Allah ya Rasul salam Allah ya Habib Allah salawat dua pas ajari ilmu agama bila pun dapat kebetonah pemontuk pas sekolah pengaji leres sampean alhamdulillah bila pun dapat beto sopaja teti anak seakuna amin Allahumma aku nak apa serah dereng tua dua na bangsa ban agamana amin Allahumma ya Nabi Allah ya Rasul salam Allah ya Habib
Saya pertama menandiana nyamai bagan. Siandi kewajiban abrinya magenteng nih kereng tua. Tapi mon reng tua na ngarte alem. Mon tak alem mon tak ngarte cabisaki kagu. Cabisaki ka kiai. Wallah gitu kiai lahir area apa? Malam apa? Dina apa? Pasaran apa kan sih kayak itu gitu. Oh gonteng. Tapi mon jompo tanda Abdullah. Aduh magi nyame Abdullah pak kun ya Abdullah nah. Engki na engki. Engki pak. Misalnya Muhammad Soleh, aduh tak kira Soleh, au basa Saleh. Kita Madura, kan kau kering Madura, thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu sudah dikasih nama yang baik, lalu yang kedua pengaji, pengerti ilmu agama, pemuntuk pasekolah. Ini kisah nomor 2. Lanjut. Nomor telo lagi. Oh ini nomor telo. Napa kewajiban dari orang tua? Telok pas nyari yaki cuduna. Tak ustad nih. Dari mana bandin? Alhamdulillah ge. Lastari wisuda keluaran tafeta lu hulu Banyuanyar. Beda tada. Telok pas nyari yaki cuduna. Bila pon ia bas tak pate nyaman kulina. Yolok ladullah ha Fatimah ha beda seman dia amain HP sing ngaji amain HP serongakan amain ha mun letak nyaman kulina tuli nyari aki juduna nyari aki dak ramah kiai nyari aki ustad segenteng robana setuju bu Pejeng lakona ben banyak lah tambah cocok. Iya saya mau Ustad mentandi bisa pak. Cocok bu, cocok. Jadi tulis nyari bu, motor kaki Samlan, kaki Abdallah, kaki Hamdan, mi pada Ustad sigur nganggur thank you. Tapi cek kebater Ustad semangken ni kata pada ben Ustad lambat cuman abdina. Menabtina zaman lamba, tada istilah kuliah, tada S1, tada sertifikasi. Mungkin ini sekecil Ustad ngajar Nurul Ijtihad sertifikasi lumayan. Makanya jaga kesambungan pada Ustad Ki Bura Abini langsung nompak Fari. Allah sertifikat. Allah kenceng si aman tua. Leres nama leres pak. Tapi jaga bater bagian sejulatu abdina ke Samlan ke Abdullah mau andi sertifikasi andi si asli. Sertifikasi ilahi. Apa itu sertifikasi ilahi? Langsung bantuan dari Gusti Allah. Sanazidul muhsinin. Innallaha lama'al muhsinin. Dewan Allah, engkau Allah melola abar orang yang selaku ala kau bagus. Engkau Allah akan selalu menambah anugerahku kepada siapapun yang selalu berbuat baik. Selaki abdina ben ajunan berbuat yang terbaik dak pesera saos. Insyaallah jaga bater bantuan dari Allah aga bayar romagam, aga bayar jeding gam, aga bayar dapur gam, melia anteng kalong. Bu, tero kalong bu. Tero anteng. Terus gelang mungkin ben bapak teh meliaki karena ngocak terus tangki pak manabi ampun kesokan ni berkembang ben Allah tak ada barang melarat laras nabundan makanya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada abu khaslatan la syai afdal minhuma pada dua pertengkan tak ada selebih utama ya tempeng dua jariah. Yang pertama al-imanu billah. Yang pertama sampung atena ke Gusti Allah. Setuju saya kelakopa karena Gusti Allah. Ngaji karena Allah, mulang karena Allah, murok karena Allah, abidatu karena Allah. Mun urusan karena Allah ada barang melarat. Kula mangken nih ke jadwal marina dari kento kepasian. Lastari pasian duhur deki suri pokol telok keberentah malam ke ampunten mes tak mes pak lain tengah malam ki ngisena muslimat dan lagi nih ke berdua nih engki usaha keket soalnya pak tak gerongku mun pengajian nih kita kunjuk to juga caca ke TV mun saya malam nih gak
Pun yang penting lagi tengki ba. Menika berat tapi kencerna ra biasa bian ki. Cek kalau baik engki kento juga sebagian dari ilmu Gusti Allah. Bahkan banyak disitir oleh Allah di dalam dalam Al-Quran. Ar-rijal gawamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fankihu ma taba lakum minan nisa. Banyak ayat-ayat senerangaki bagaimana ketika laki-laki sudah waktunya menikah itu suratul abi. Banyak sekitar abi nih. Aduh, tak tahu dus kada punya Nabi sirarukum azabukum paling cubaan baan jak Nabi orang sebujeng cerita andi abi tanda abi nih kan gendeng ba kamu beda lebih nyaman ben kedika benten terang-terangan bae ba to enten nikah ngaji ambian mak le sadar beda selebih saya apa tore ampian lah ada soto bakso dengkuring soto aja ada eren tak kira sampai mailang akal biasa ngakan sate nginom kopi biasa sampian mau bengi vario anyarah enmek anyarah pajero anyarah biasa tak kira pangan belengen nengki ibu meliaki anteng kalong geleng biasa keng mon coba sesetong enten sambicar kacaran nak porgelap maku sete kira aja teki bakar depan cendengan ki usaha nego pak ongkuan teki lah ini ke gula ben sambian ini ke tore pikir gula motor seni kini benih resep mikir bahwa itu anugerah Allah yang istimewa kan sampai ada buah kimun pada mantan itu oleh si gedung ambian tak ngerti paling tak ngaji ad-dunya mata wa khairu mataiha tunyir kenang naman nyaman kayak ada selebih nyaman tembang jadi teh ya lego bela karena tak ngerti gun lebo cuma lo ingin apa ingin Allahu Akbar walillah tari tak parjaja ajunan mau bengi mobil carry ke dunia kiai ngarakas samput banteretan na kancan tetangkeun penahakan na santrena kiai nyamput mobil lah damah udah pengaji na ke istiqom oh iya lah kebah njak kok tak damah beki vario beki enmek beki ebo andi ateng kalong geleng jama teretan bolan bede mantan sambian ngening arisan mucak teretan abuk nginjam pesen abuk sing ngening arisan 5 juta yang kok bolan anak sake ya Allah coba bahasa situng jam wajar ngocak acolok boleh man pola lagi minta tetap kan kira beki pak wah maider leres ki lah ini tuh orang torok pikir pak ada nentunya nih kesel lebih aduh ada yang ben sampean ekol tokol ting malam seklak porgelap nabi ini ada bu la yajlina hadukum imra'ata cek sampai mukal fina harihi cek pokol bini men waktu siang ting malam porgelap nabi cermut sara pak kereng laki sini kenika iki tokol kia keng lain tokol kan sini kan beda jauh janareng bere belencer rang tokolan kerep kan sini selalu ala Nabi Muhammad engki tore pikir kan kento ngaji tengki kan beda debu kento mon morok soro sesuai ben sing ngaji abtina atanya ke ajunan para ustad lembaga kak dinto moreta banyak pada pasokoni sekeket ke satu sekoni kan terus banyak napa punten kula mak kaya si manti pak tak kira ke boleh berang terangan nah nalai unceng bolero terus banyak napa punten moreta tore jawab pak terus banyak napa punten tahun datang insyaallah 2 kali lipat amin kok pak keng sambian ibu jauh peneng bang gimana minta kebai sih sekolah apa hari anan siapa anyar anan misnadin andi anak boleh mulai di kom lepas tak yambu ya hari anan selamun anan Ahmad nyol pak banyak tak banyak murid dah iman beri sampian tu saya ngonceng ke Makassar murid kan kudu masyarakat kan tu sekutu
Ben boleh kento ibadah nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum anasitum. Bini na iya pada ben tekelebaan pada ben saban. Pakun saban ben tekel selandu. Les sampean kun sehari kapanasan. Tangan le se Roma ji, ba ile jambu ba. Lelandu meluluh setahun keluar dua. Kan bunga ke hamdan alhamdulillah ada yang dina sini lengan tanggere kapi na. Kan sini. Engki na engki. Alhamdulillah. Engki karena secara logika tidak mungkin madrasah itu banyak muridnya kalau masyarakatnya sedikit. Engki terutama kiai, Ki Hamdan ini kegeduan senapa putra? Dua. Tak raja. Waraja yang tak anu kita agak tak pati keren paling. Bekeren nih ke Pak perintah. Tazawwajul waludal wadud. Tazawwajul wadudal walud. Ini kata Bunda Nabi. Tazawwaju abini aban kapireng lake. Al wadud nyare sepe. Pelak. Bu, papelak bu, ibu. Papelak bu. Ibu senika Pak, berarti gula kurang teki. Panggungnya tak pati larang ngarana. Tazawwaju abini aban pak kapi alwadud nyarereng bini sepelak tak cukup mungkun pelak alwalud semerti. Napa merti? Setahun bisa keluar gendu. Beda. Nah bagus nih kan. Aduh njak matuana bunga alhamdulillah kok andi kompoi po. Sekecek TKA tambah sekecek RAA tambah murid alhamdulillah. Ibda binaksik kiai na khallu ustad na khallu pak senyontoy mun ustad abi ni 5 tahun 10 tahun anan kuntung 2 pas masyarakat dari Surabaya tak bi kula abi ni ong huan ni 10 bulan langsung ngempen tak boh empotoros di gula tak yang bisa sekali abi budak ram ajari mun ki pon tukar kun morok mololo maca kitab ni cit ngacin kan senika. Di antara kitab esena manjama zaujatahu fi lailatil jum'ati yakunul waladu hafidhan li kitabillah mun ke laki la abini pas muka sarung asbini nang malam Jumat por kelap can kitab nikahan an mun teti bisa apal Al-Qur beongku ni can gula lamba abu tinggi coba alhamdulillah anak gula si pertama apal Qur anak gula si nomor 2 apal Qur gempang tak gempang karena ngamalaki resep sebeda kitab tadi tak ustaz cek kun baca meloloh tuli abi sirorukum uzabukum paling cobaan baan dia sebujangan saya tak gelem abi nih bahkan wa aradila mautakum uzabukum bani kun neng odin neng mate naku laku paling coba tadi jagi tos dan tosen beda saya cocok langsung kerep alhamdulillah. Ben boleh dah buna kanjeng Nabi orang mon kita abi ni kencerna kun bakun. Tapi begitu abi ni qabil tu nikah. Potoros jeng berjemaah salat Isya napa mari ngalak napa enten terseram bianggi. Sebelum Isya ngalak gelu tak napa, mari Isya ngalak boleh tak napa. Kasab jeung langsung ikar tok. Ikar tol dak remah. Petong polo kencerna lebih wakil bade si ada boki belum polo kaleli. Lipat, jadi mana bajang ketibi karo sepolo pak. Begitu abi nih ongke ke petong polo. Alhamdulillah, nyaman tak nyaman. Mun sampian kita abi nih saya panteng tembok, oleh kenceran manteng tembok. Tak oleh, tapi begitu abi nih manteng bini kence, nekuk bini kence, mun sampai mere, mes, yang kira betagera dabuna kanjing Nabi mun sampai manteng sampai nekuk sakatat dunubuhuma maka ronto tu sana pada ben rontana daun dari bungka Allah masa sampean tak terus tak usah wat-wat apa saat tahajud ada bah main teng bantengan melolo ronto waktu sana ngira bengki Allahu akbar ngartenggi gampang napa punten mangkana jeung kesambuk mun kiai banyak potra lah karena tidak lah aku nak boleh pak. Allahumma salli ala Muhammad. Engki kento ibadah seistimewa separingaki da umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantretan semul jigi Allah Subhanahu wa taala.
Kento bade nyaman nurul ijtihad. Ijtihad kento ngandanga. Misalnya contoh Kiai Hamdan Ma'al Asatid ijtihad keangkui akabai pondok tingkat, keangkui abadi madrasah tingkat. Jadi ada ide-ide yang kisah. Tapi mun teh kelak kok pakun nurul ijtihad malol. Deki tambahi pas dadi jihad. Jihad keto proses. Wali murid nyumpeng, ustad nyumpeng, nikah nyumpeng, donatur nyumpeng. Lah proses keto nyamana jihad bangun berdatang bahan bangun. Lah dalam proses jihad ka ditu bade istilah nomor 3 nyamana mujahad. Mata terus sakit tingkat detat. Mata yadak magunkeun tembon melolo. Pesena lah tak ada mak ke. Itu membutuhkan yang ketiga, mujahadah. Dari bagi Hamdan yang harus lakukan. Kompol laki asatid deki malam jompok tepak malam juan manis kompolan beda musyawarah beda rapat tentang terus setingkat nikah. Dari macarana begitu kompol beda debuna ke istiqom maca aki surat dawat naria Pak Ibu 400 Pak Kolo 4 niat apa supaya bangunan lancar. Ngocak si Ustad ngatengan siak gonggu benih selawat pulus salawat pulus deki kemarin salawat naria tangki salawat naria ke lupa Ibu 400 Pak belum Pak pas tambahi salawat pulus Pak langsung antem maki kau tuh tahu carana kira maki neka amma kiai kira maki langsung ke Gusti Allah darah mama pas langsung ke Gusti Allah Allah kan ada Bu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Engkau Allah asalawat ke nabi, malaikat asalawat ke nabi. Apa boleh gun Ustaz? Laras. Ketika salawat dikumandangkan Gusti Allah melalui Nabi Nadabu man salla alaihi marra sallallahu alaihi asra. Mun Ustad Nurul Ijtihad bersama-sama panjatkan salawat dari Gusti Nabi, maka Allah balas 10 kali tak usah 10 dia benar guru Habib Umar Pak tak usah sampai 10 mun Allah salawat ke gulaban sambian cukup sekalian bayi tak bisa dibandingkan dengan apapun. Leres ki salawat kento menabi dari Allah rahmat kento kebelasan atau kasih situng saus kebelasan Gusti Allah nak boleh kun madrasah ni gini kenapa nikah makula wahai beleberegan kasa Pak jala Allah saya turun tangan ambian gempang tak gempang sallallahu alaihi biha asra tak usah sebolo ngalakkan situng rahmat Allah turun ada urusan malah Allahumma sholli ala Muhammad muka-muka paring na gempang tako kalau pai gulupong ingat mangken baca mangken doa na bandu doa ni kasangkolan dari guru mun baca nang situng lembaga insyaallah lembagana tambah raja amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim nuraki Pak bismillahirrahmanirrahim hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabb bijahika ya Rasulullah hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabb bijahika ya Rasulullah. Sekali lagi kompak hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabb bijahika ya Rasulullah. Muka-muka diterima ban Allah. Insyaallah nikah gampang dah budi. Sekejap menggunting kada nikah. Teron apa punten? Sombangan babanyaan ki. Ki bentar nyumpeng pakun Pak. Nah. Sombangan babanya. Alhamdulillah. Abdina meni jompok mun bade sombangan madrasah, abdina nyumpeng lain langsung ke kepala sekolah nah. Cabis tak noro aki kasa. Sombangan 100 200 gula tak noro aki. Langsung nyabis kepala sekolah. Kenta Ustaz kangkui madrasah. Jadi menggula lancar, wajar lebih lancar bangsa lain karena modal saya keluar lebih modal ini tergantung modal Pak. Mon modal rajaan olehna rajaan pada orang pidato mon abitan
ongkuan mungkin nganu Pak Abid. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada proses mulai dari ijtihad langsung ke jihad, terakhir mujahadah, kesungguhan hati di dalam melakukan sesuatu. Ajunan membeda pengajian mulai dari terope, mulai dari pangkunga, mulai dari as-sunnah, mulai dari rampatena, mulai dari korsena, mulai dari sarangena. Thank you. Ini pesanan Pak Kiai tak langkung gitu saya jopok ben sarangena. Mangana beterak nih thank you. Keng toko mulai ini tak dua amplop lagi. Biasaan mulai tak ajar pakai kenceng kalau pai mak kain. Sallu ala Nabi Muhammad. Tantretan saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Katibana pacarana abtina ben ajunan kenging ilmu manfaat, kenging ilmu barakah. Abtina pada situng kisah luar biasa bagaimana seorang santri yang mendapatkan ridhona guruna kentoh insyaallah bekal mulja dalam odina. Guru abdini Syed Muhammad Adebu ajarita tentang abana. Abana kento asmana Syed Alawi Pak. Usia sekitar 7, 8, 9 tahun ngaji ke Syekh di Mekah. Kento di Mekah. Nyamana guruna Syekh Hasan Sunari. Lesi Hasan Sunari kento temperamen kento bak semua keras. Bak semua keras Pak. Setong waktu abana Syed Muhammad Syed Alawi kento ngasuaki tak pati lancar. Bada sebagian sekak-cekak gitu. Sampai itu kali sarang guru nah bahkan itu baki sampai ia stanin kan. Bada si bekas loka. Akhirnya molarnya mana kana Sayyid Habib Kuper molar ebreksani ben Ummina asmana Ummu Aisyah Al-Kurdiyah. Arapa jong itu kani guru. Karena molar sampai loka ya toraki ke abana. Nyamana abana Syed Abbas. Waktu kento teti ratona ulama Mekah. Mufti Mekah, Mufti Haram. Matoraki pas debuna abana, tayyib marhaba, bas bukrah mudakin. Iya mayu tak apa, tapi bahasa ber mutamolak laku cendri setia tepan panas situasi. Yang kiba kelakuna sarang abana ya cek Alawi yang kiba mayu noro engkau cabis ke guru naban. Eka si Hasan Sunari begitu nyabis assalamualaikum waalaikumsalam pangki sampurna sarang guru pas guruna langsung ada bu abana kata Alawi yang kiba ayo cabis ke guruna songkem bahkan neng kalimatnya beda sekian songkem patena pateni kenapa soko beni namung ke guru namung asta tapi pateh pokon sengko ternyata hati sebadah. Sahabat kento Nabi kerabuan kanjeng Nabi tetabadur. Kenapa keburu keangkui apa nyabis dak Rasulullah ben nyium wanugabilu ben nyium dabuna para sahabat rijlahu pateh sokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sareng Sayyid esiom astana patene juga nesiom ngurmat ke guru. Lastare kento pas guruna ada bu. Buka colon, buka lisan. Soro anga Pak. Saya santri gelek suruh ngasit. Begitu anga weh copai. Copai. Kelunyok Pak. Tapi janggolang bagi nika si Hasan Sunari saya coba. Mungkin ke Hamdan je bahande sampean. Bau deki nangki. Deki lautan mungkin tat ustaz nganga umpon jende. Teko tak badegi. Nah pada budak si Hasan Sunari ya Alawi, hei kacong Alawi, tang ilmu seberi Allah seberi tang dada, mulai setia langale ke dada nabaan. Alhamdulillah. Mulai dari boneka si Alawi, luar biasa alim. Karena kenging ilmuna atau barakana guru. Nenek kamu jandeng gantu egoca ilmu selenan. Berarti mireng sambian ilmu selenan. Menjana kena bodoh egoca ilmu ladun. Wa fi ladunni qalla. Sedikit saja, tidak semua karena melarat santri setembus ridhona ka guru nika melarat Pak. Melarat kadang guni tar mondok entar ngakan ngaji las tak jelas lah Muhammad abini. Kira mengki Pak. Mun mondok nika semulia seutama de remes seyakina aba kenging ridhona
Makanya Sidil Habib Ali bin Hasan al-Attas adabu mun bada santre oleh ridona guru maka santri jeria bakal oleh telok perkara. Panapa? Situng ilmu na Gusti Allah. Nomor 2 nur, nomor 3 futuh. Panapa kento? Ilmu ki ilmu na Allah. 2 nur, cahaya. Cahaya ini kenapa? Bakal terak. Sampian ala ko panapa saos tak kira bosan karena teh akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Futuh kadin toh tebukaan ate. Ajunan nyari aparaban iparingi gem karena ate ampun tabuk. Ajunan memuntu ke anak napaka anu kaya kulu-kulu panapaka mambaul ulum tafatah panapaka darul ulum banyuanyar iparingi tabuka ate na sareng Gusti Allah. Makana lamba badaru guru abtina bana ajunan reng metu da Pak Kiai. Yang abtina tikel tak nyebut lek ento muntu ke Mekah. Mekah itu kan benar pada Syed Muhammad, pada Syed Abbas, pada Syed Ahmad, ingki pada Syekh Ismail, makin saya kata Syekh Muhammad, lagi tu nyabis. Pas dia punya Syekh itu, lala cender ke mondok ban kata jelas cek mondok dulu, ingki saya, entar ke rumah Habib itu. Semalam nang film gitu wah ada bu, mbaan saya paling cocok ke mondok Ria, langsung panggil, saya paling cocok ke mondok Ria. Jadi langsung ya terakhir ben Habib. Jadi kangkui mondok ben pas ben romban. Maka kadang-kadang mondok sebulan 2 bulan tak pernah. Kereman opo kan bada bae. Tapi mana bi ampun pas ya Allah kereman saya ketebu per anak kula Pak. Abali kata putri barin nyanguna saya ketebu. Abali kata putaran sampean mau beli ke mondok berapa sanguna? Banyak Pak. Nika putaran kula mau beli saya ketebu. Gula tanya TV, jong abali waduk ekiba berapa sanguna? Tak napa seket, hah? Seket yang pola 100. Kewon tak napa? Ini kan aku dah. Wah ring bucur ngocak dua malam. Apa pun seket debu mak kaya beni guna anak saya wondu kamu aku ben bu ni pun tuh kejar. Masa ni kau? Ni kamu ni gula mun tak jutaan tak apa. Allah, ni kata apa terus ocak. Engki mungkin beni online malam jom. Ajar yang bantaan Pak. Kulak-kula mererek narik mererek ngalak seceng-kenceng karo thank you iya mun bola ndak nah peging karo pada bendeng bangun mun pondasi tak kuat pah langsung ibu jaga kan rempak iki napa iki Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika abdina ben ajunan kenging barokana guru insyaallah barokah akan mengalir. Kenapa barokah? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan seetornaki sareng Gusti Allah tantretan si muliki Allah. Panapa tojuna ngaji kento kiai? Panapa tojuna madrasah? Panapa tojuna mondok? Terong ni enggak Pak? Tare. Bu, terong ni enggak Bu? Apa napa putra-putrina ajunan mak ipo mondok? Napa tojuna terong ni enggak? Saya paling gampang mak leting ledepak ke masyarakat. Saya laki tetireng laki saja sejati. Saya bini tetireng bini saja. Daerah mereng laki sejati Pak. Oning sambil. Mon kita abi nih debuna kanjeng Nabi as-syabab ya ma'syaras syabab. Mon la abi nih debuna Allah ar-rijal laki-laki sejati. Daerah mereng laki sejati. Tetireng laki cek lopaka wajib pernah. Andi kewajiban deh. Kijak labi nih sambil. Tak mun bujangan ngakan teh dunga jalan ngalak karpeti tapi mun la andi bini napa boleh andi anak tetireng lake je lopa kewajibanna inggi Pak napa kewajibanna kebayaki Roma bu ibu pak kena ban seesena kena Bu kulkas bada spring bed ongko saya anjut dua saya tokol sekalian malas Pak kali bangkit mun lencak kan tak males Pak. Jadi lesu ke bapak deh. Main Pak kompaan. Iki bangki. Lanjut. Bro jangan operator. Tetireng lake cek lopa ka wajib pernah kebayaki Roma bini napa kena ban esena betul? Meliaki antengah kalongah ban kelengah badebu karet Bu montan di WC bapak patao kikina
Ibaran si abini puluhan tahun sampean tak mabunga bini telasen le te saleni kodunga te saleni kelambina te saleni saronga te saleni anteng kalongban kelenga pas de remak karpa ingki Pak mun nang samawa sakinah mawaddah warahmah tasalep tak kira temu ingki Bu Allah tapi ibu juga sekentoh manabi keduan laki lanang sejati sudah memberikan rumah terbaik dapur terbaik jeding terbaik apa boleh kulkas ki kulkas mesin cuci gas lebih kapi ibu kun nyaman cetet cek kelopai ibu sampian juga jadi ibu atau rajih terbang oneng Bu jadi reng bini si bagus Bu orang bini seatoat kalakena pada ban Siti Maryam ban Asiana amin kor apa jeng apa sabena jaga abana jaga Bu masuk suarga milih tibi bengla benga amin Allahumma ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah Allahumma salli ala Muhammad teti ibu manabi teti reng bini soleha situng solat aja gebu nomor 2 pasah nomor 3 aja ge abaan tinggi nomor 4 kulaku masuk surga milih tibi bang labang alhamdulillah terakhir ibu nih lamari haji umroh Bu corona lah tak ada Pak banyak sinyetor sobum potongan tak nyetor sinyetor berdetung 2 engki ini keandalan gula nih kak sampian bisa haji gratis onde Pak sampian sedikit sungguh celeng nih kak haji gratis umroh bisa make bisa sarah teroning kana bantan orang bini Bu ini lagi Bu orang bini kormata berkah ada kalakena bade sama taber orang bini semata berkah ada kalakena oleh kancaran kehajiban umrona alhamdulillah jadi jika kesambuk kemarin lobar pengajian kita bajang duhur langsung ya cek haji sampean kak haji ke lu cendera bajang haji apa jangan selaki deng megendeng selaki nyata nakar dentos haji ke lu jangan makai korang kok mata berkada haji lelak jen mereka nikah bajang duhur karena leso istirahat apa jeng asar ditajak sarung oban ibu cendera bajang asar umroh kan njak para murid haji mari isa umroh cotot Bu mireng Bu setiap mata siap haji dengan mata berkada Bu siap engki Pak gi siap lagi lanjut gi orang bini semata berkada kalakena oleh kenceran kehajiban umrona tapi saya ngajak kelopai cemuna takut sampai bapak potong tengana samuran tak potong haji umroh tak setiap lako aku nalak janji ya jan ki hamdan saya make saya malai murid jan bany alhamdulillah gini kagulung ngucal hadis ngucal ayat ambian kunting tak kira ngerti tang kita lawah rematur beda hadis kak cari nang kitab Ukudul Lijen sebagian banyak lah lesari TV menustar ngerti keng kun tak tema ngerti karo Allahumma sholli ala Muhammad mentar oleh ilmu si barakah dan manfaat amin Allahumma sehingga pesan dan kula jadi lanang sejati sehingga pak jago angko tiring laki kula sekut matur ke kiai samlan ke ibu pak lekor tahun gula abi ini asas satibi badar yang laki kantonya satibi Bu gula angkui gula sesatibi bini gula senyasa anak gula lemak gula senyasa bada Bu wah jawab tibi bada jangan ada lagi ada lagi jadi kau tulak kau nih
mak bisa kiai ajunan ala ko tibi engki gule ra ko ra tibi ngatel bidang tibi alatini tamoy tibi tero uning sampean rahasiana tori ka beuleum malai kenceng sampean tero napa punten eka soki dadi mun sampean tak gelem soki keng berarti sampean tel coba kan makin di sasati di rakora sapuan apel cek ngairi ka ibu ni ka ngempen anan lebere ki malam ngempen sambian bahkan ki ngempen anak malam ngempen bapak kantal kan kan engki na bengki leres pak mangkan mun bade orang laki bini ka arwah etanya ki kama senengan anak bini ben anak laki bu senengan anak bini mun ibu mun bapak laki karena tahu rek rahasian anak bini naga bak piten ben anak laki mun anak bini nyusu 2 tahun ambu tangki mun anak laki waktu kada sambian ki nyari mulolo lo umur berapa nyari mulolo agang ragang lo umur sebitek betong tolo tade bukto bukan lah betakhir kenyataan apa benten ngakau mana anak bini udah ada anak bini ada 2 tahun lambu ngijan Quran beda ayat beda wal walidatu yurda'na haulaini kamilain auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'a langsung Quran 2 tahun ambu tapi dasar bapak cengil oleh setahun emare akan beda istilah mare karo istilah mare napa bapak keburu abid kullu untuk 2 tahun engko pas ngantri akhirnya habis ke Samlan ke Abdullah apa terus mari ini aja oh iya biasa ngangkui telur ya langsung itu eraki ada pun letak nangisan ikan teben bapak nah yang kira bengki pak nyata napa punten nyata istilah mari tak mekasen tak sumenep tak sampang debat kengce pelopot mondopot kada tatang ke gula bari beri telur an tedung kalau ni benembu tedung baca malam suka jompo kol 12 datang ngepan pan kan ngoli nemu telur gir ngangkir poto horos di pak bopor tak kira gue poto horos kulaku tanya semini kak telur kulkas jem ada le juga muko innalillah kak arwah telur dari kiai untuk amare anan mapas baon saya amare mau tak kemana jago tak lemari mun jajan akhirnya habis ke jompo ngibat telur di plastik assalamualaikum aduh paling renguntal telur semahal apa di musibah gitu musibah apa telur sedera ajunan yang talap tina kok tak iban gula aji tadi penghapus abu jaga aja mage berembak abu imaja rejan so Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad dan tretan saya memiliki Allah subhanahu wa ta'ala karena kento abdina pun daripada bektoh ilmu sokoni tapi muka manfaat dan barakah amin Allahumma amin hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh abdina ipakona doa jangko langgi engki ilmu nereng doa nih Pak kalau tujuh lu situng kau tuh tahu ke saya baca cak maturan mungkin pian tahu baca Arab mun tak ngerti tahu saya sholat doa nih minta ya Allah abdina minta kopi ya Allah abdina minta rokok abdina minta beras minta aroma ini kejelas mungkin tahu aja Arab tak tahu ke artinya cong-congan orang berarti dan kira muni mama pada tak tahu jangan apa orang suruh amin si amin pada tak tahu apa kira amin buktinya badereng pelet beteng oning pelet beteng amben pak bulanan pak badereng ngadu ayatin gula Allah maghfir lahum warhamhum hari kereng mate ada bajin tak keluar mate dalam jan dokter jatuh nama yidro siapa ke baji dam marwan engki na bengki mun ka gula bar jajem bian ki maka gula doa sampean amin tapi atena dari belena cewah kor amin pak parlona sampean tak pak bade siki abinia bade si alakia bade sutro roma bade sutro sepeda motor bade sutro tukuna lancar leres nama huntan le sampean ni ke kereta kaki bang sebagai dalam amin ya Allah tapi dalam ya Allah tuku abdina manter lancar ya Allah usaha abdina bang saya bang kaperluan tak pada wah kor amin melulu tangki pak tapi lombian siap alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi an'amika fi masjida ya Allah ya rabbana lakal hamdu wa wali ghairu madhum sultanik Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammad salatan
اللهم إنا نسألك يا ربنا يا مولانا يا رب العالمين أن تيسر وتسهل أمورنا وأمور الدنيا والآخرة بأن ترزقنا رزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا باركا فيه من الرزق ولا مشقة ولا ضير ولا ضير منك وشنكة الجباتير يا حي يا قيوم أحرمنا وتقي يا الله اللهم اجعل هذا مباركا اللهم ارزق رزقا اللهم إنا نسألك يا الله اللهم ارحم أمة محمد يا الله اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم اهدي أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا اللهم alif baina qulubina pakoraki abdina setuju bela tetangga setretanan umat masyarakat nang hilang bulu togar itu pakoraki ya Allah pakoraki ya Allah dabuna kanjeng Nabi mun akor umat akor masyarakat dumpa rahmat Allah dumpa kebelasan Allah dek ke kaum si akor atena jauh dari permusuhan jauh dari iri bantingkih ya Allah abdina matur ban undek keajunan muka-muka nak foto abdina wabil khusus sebada madrasah Nurul Ijtihad saya sepoi sering saya mulia Kiai Hamdan muka-muka itu anak si salihin salihat muka-muka Kiai ilmu saya manfaat dari itunya sampai ke akhirat teti anak si salih manfaat ban baka dari tua duaan ban guruna ban bangsana ban agamana birahmatika ya Allah wa bi syafaati rasulika sayyidina Muhammad wa bi karamati ya wa awliyaka wa ulamaika wa syuhadaika wa bi sirri asraril Fatihah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan banyak terima kasih.